Prime Minister Modi na Imphal am Churchanpur tungan sak kin haina thorang tori basa irang laksina banate irang henan kansilak na bani haina kundrapam ASG MLA TS Lokeshwar na phongdokre wahom ase MLA gi bing makhada kundrapam ASG manung dalai bala kaibi high school campus ta u thabagi thorang bani laina phongdokhe bani thoramadi khudong sabalorga MLA na Prime Minister irang asi thamoi saingna loisining labadi miam gi mihut oriba MLA punamakka hana unaraga wari sana basangi MLA sing unaning di haragana irang asina sokalaba tongan thoma district sing da chatlaga miam thengni ba wa basing hak thengna ni yengsin gadabani Sorosan puramadi Imphal mi pham pangthokpana irang asika mari lainana lakpani haibanga yaroi Prime Minister na Imphal lakpa matamda irang loisilamdana hankibi yaroi haina phongdok lakhi Congress na suspension of operation hogdolamba si aran mo khongthang ni haraga BJP na suspension of operation abuk sangdok pasida BJP MLA kharana taram okli khara mana tumine laisile basi karigino haina wahang tarokli taramada forest department gi DFO central Bikram Nade punna himina simaru Whiteton gi thongmi sing kaibi awang laikai khunja sing kaibi high school gi ozab ni bahiroi sing na sarukya ki Suspension operation se gam ina Manipur yaw de gam na le ne gam na ga moi tawra tawre now center de BJP na tra BJP president na sema sarda na hoki kedole moi gi hall mayam office bera kedole all MLAs kedole si yar wai hide de kari gino hoki na welcome to de kari gino matam da khoi da matam hagi butai na aduri kari tawre khoi gi mayu phini kup tham ya rai do hoki ki khaba na tra ba hoki irang si kana tole se BJP party na amasung central government na thom ne se MLA hum phuja han unaraga man sir planning taw ba appreciate taw ge ba Prime Minister lakto time jam crucial time ni adu ko puno mamma lakko kana sa haje bodo lo chandari chapi ga no hai base ai mayam da malak wa hai hanjani